yabona iSouth Africa it's a movie. Yabona a movie. Sanibonani and welcome to Celebrity Life. I'm Zanzi. If it's your first time, please hit the subscription button and the notification bell for the next celebrity influencer update. Guysini, the latest episode of I'm With Your Ex. Hey, yo, just when I thought, you know what, guys, so the show is presented by Umos Makwati. And this time around, we had uThuli. uThuli le ntombazana le nibonayo lapho egqoke iroko elimnyama. Ulethe umamncane wakhe. Hayi uMos Makwati ababulise kube mnandi kena wabuze umamncane ukuthi hayibo uyazi le ntombazane le athi umamncane ngiyamazi umntanami ngiyamthanda ngoba futhi uyasinakekela uThuli bandla awu uMos avela athi Thuli uyafuna ukuthi utshele umamncane ukuthi why simlethela namhlanje aya achaze ugela ukuthi hayi phela mamncane mina ngithandana ne-ex yakho umamncane athi mina nginama ex awuthunje yilo bengithandana naye bese kuba yilo bengishade naye my husband ubaba wengane zami ezu3 athi uThuli ya yiloyo ke lo husband wakho ubaba wengane zakho ezu3 yo inhliziyo yakamamncane yaphuka bafowethu umamncane inhliziyo yakhe yayibuhlungu nayi iboyfriend yakhona uhusband wakhona yazi umamncane wakhala uyambona nje ukuthi umamncane wayengayilindelanga le waze wasicelela namanzi ukuthi bamuphe amanzi because of lento ayizwayo nje hayi okay sharp kena achaza umamncane ukuthi yazini ngihluphekile ngoThuli ngimkhulisile uThuli ngimenzele ayikho into engayenzanga for uThuli namhlanje ungenza kanje hayi asathi uyakhala uyambuza ukuthi kanti ungenzani wena Thuli wathi uThuli futhi thini ukutshele wena mamncane ayiphelile lapho indaba ithi uyambona lo mntana wami lo hlala usala naye umntana waka husband yakho awu uthini na Thuli hawu mamncane wavele washaqeka mamncane wathi hayibo ufuna ukungitshela ukuthi le ngane lele hayi umamncane wasukuma wathi hayi wena phela ungijwayela kabi umamncane walandela uThuli yezwa hayi wamfupha ngempama uMos Makwati hey lapha yana seka nama bodyguard bayabahlukanisa hayibo hayi wahlala phansi umamncane manje inhliziyo yakhe ibuhlungu iyasho ukuthi kufana nokuthi ulele nobaba wakho ngoba lo muntu lo ungishadile wena mawungibuka nguma wakho yimi ongikhulisile uyabona athi kufana nokuthi wena nje ulele nobaba wakho hey hayi ke manje ke na uThuli into ithi makakhuluma uthi yena uqale ukujola nalo baba lona ngo-2018 and apparently ngaleyo 2018 yakhona ilapho kena lo mama lo azohlukana nalo baba lona right kusho ukuthi bekungasekho mnandi so manje uThuli uyasho ukuthi hayibo phela mina umamkhulu wayehlala njalo nje angithuma ukuthi ngihambise ingane lapha yana kulo baba lona right so sometimes ngihambisa nesikhafuthini ukudla so kwavele kwayenzeka into ezoyenzeka lapho ngisagcina nje sesenzela seyajola hayi nangisake yasikhalisa ugela uyakhala ugele uthi hayi uMos Makwati uthi hayibo phela
Thuli, awutshele umamncane ukuthi kahle kahle le ndaba yenu icale kuphi. So kuthiwa hayi bekunomsebenzi laphana, uyakhumbula wena mamncane ekhaya ngaleso sikhathi lesiyana ngahlangana naye khona lapho emsebenzini. Uyakhumbula ngaleso sikhathi bengigqoke i-apron le wena mamncane ungiyenzele yona. Hayi bo, hayi wena Thuli man, hayi Thuli. So uThuli ukuze bamshele yilo baba lona, uThuli wayegqoke i-apron le wayenzelwa ubani, umamncane. Yo, hayi uThuli is becoming worse. uThuli is becoming worse. Hayi bo Thuli. That's why uMos Makwati mayesaqala athi yo umamncane akazi ukuthi yabona i-apron yiyo eyenza ukuthi nje umshado wakhe uvele uthi bhudlu phansi. So umamncane uyenzele uThuli i-apron ngothando. Hayi sekangenile nangu ubaba wengane, ubaba uMyeza ke i-boyfriend yakaThuli, i-husband yakamama. Right, so makasho lo baba lona uthi umfazi wakhe lo qala uma wengane eziwu-3 wayengafuni ukuthi amnikeze ukudla kwakhe, ukudla lokhu kunye gayizini ke. Umama athi hayi phela unamanga, phela uyazi ukuthi bekune-situation every time bakumele ukuthi sihlangane siyenze izinto zakhona, either ngiyakini and ekseni mawuphuma emsebenzini nami kumele ukuthi ngiphume nawe, sometimes uyabhuka amahhotela, kumele sihlangane amahhotela. Manje ngiyazibuza ngithi hayibo, lo bhuti lo ukhokhele lo mama lona ilobola and then kusho ukuthi baye bahlala separately. That's what it means. So uyasho lo mama ukuthi hayibo, phela mina bengiyenzwa i-situation, hayi ukuthi bengiyukuncintsha, bengingakuncintshi yona, uyabona. Ene uze wangimangaza wangitshela ukuthi mina ngingasalethi ingane uThuli kube wuyo ozoletha ingane. Hayibo. So into yabo yaphela kanjalo, angiqanga ukuthi bahlukene ukuhlukana. Lo baba lana athi wena bongafuni ukungipha, and futhi enye into ukuthi mina ngithole uThuli kuyitshitshi. Hayibo wena baba uMyeza. Manje uMos uyambuza ukuthi manje is that the reason why wena ushiye umama ingoba uThuli umthole kuyitshitshi? Athi hayi phela lo mfazi wami wayencintsha, uyancintshana ene yena akumele ngikuthi ancintshe ngoba uma wengane zami eziwu-3 kwamele kube lula, kwamele ukuthi anginikeze amalungelo wami. Hayibo wena ubaba uMyeza uthini na? Uthini baba uMyeza? Hayibo. Manje uMos uyabuza ukuthi manje-ke yena umama yena uthi usakuthanda futhi bekalindele ukuthi nizolungisa izinto ngoba ni-communicate kahle ukuthi nje nibe nama-minor obstacles. Athi hayi mina angiboni ukuthi ngisazoba nomama ngoba ngapha senginengane. Hayibo baba uMyeza. Hayi shame. Ene ngapha makakhuluma nomama ufuna ukuthi umama ukhumbuze umama ukuthi ungakhohlwa wena usasomfazi wami. Umbiza ngokuthi umama, umbiza as the way ngibona ngakhona uThuli uzozisula ngoba le ndoda le ngathi sathanda lo mama lo wePhinifa. Usamthanda because of the wakhuluma naye ngakhona. I-tone yakhona ile tone yokuthi wena umfazi wami, uma wengane zami. You understand? So lo baba lona uthola ukuthi yonke lento ayenzile nje ukuspayitha nje lo mama lo ukuthi hayi because kunalapho ashilo khona ukuthi phela nisaney'nkomo zami. So nje hayi guys, hayi guys, angazi kodwa nje kuningi. Hayi kuningi. So uMos uyasho ukuthi hayi guys yini-ke na okwenzakele uthi before ngizokhohlwa uthi uThuli kumama
uthi kulo mama lona ngabe uyajabula ukuthi yimi akusiwo umunye umuntu wangaphandle. Hayibo wena Thuli. Yo wakwatisa lo mama. Qabanga tshela lo mama ukuthi hayi ngabe uyajabula ukuthi yimi akusiwo umunye umuntu. Hayibo Thuli. Thuli umncane muhle. What happened? Why? Guys, ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe bandla. Asikhuleni asifike ku 10,000 subscribers bandla. Ningakhohlwa nokunikeza le video lena like. Ngiyanithanda. Basayoshaya uThuli nanguma